khovel mun sang sanga in do na thom aom renga bible ring tu tan chuan hun nung tak chu kan thleng mek nin a hriata ram sang chanchin thar enila thil lom om chun chu Russia in Sputnik 5 anti coronavirus vaccine an siam chuak hi ani deuh mai mi o ati thei rum ome ram le ram an boi nuai veka ram dang nen an boina neilem lo te point tual chung boina lian tak an nei fer furbok voin September ni somni pariat po hian Al Jazeera International News Agency chuan Armenia hole Azerbaijan ho anin ka mek thu voin chundar som pani vel khan anron buanga anni ram pani hian anti mai to lo khop mai tenkle ralthuam chikrang nen ma an la chomek zela he boina po hi ram in chuna wangbok ani heavy artillery voin khan an deploy na salea in kana atheng mek ani hen in kana mun ber hi Nagorno le Karabakh munate ania Al Jazeera hian an tarlan danin nizan khan ram pani te hian army le ralthuam lian le rol tak helai muna hian an thon lut ve Armenian Defense Ministry chuan nizana tang khan an inkap tran ani ti an puang ani helai muna hian an boina hi harei to khop mai kumsang khazakwa somkwa khan Nagorno le Karabakh region in chu hian an lo inkap chiam to a mi sang chuang fe in nunna an lo chan to nin tarlan ania in dona azon nuwa ram buaya puangin helai region hi dispute area ti ania mase kumina po hian buaina an nei deuh renga thi anom zeu rengbok ani tin helai region hi khovel chuan Azerbaijan rama an pom saka recognize ani to mase Armenia lam hian tunthleng hian an la control zui te zela kumin sang ni somni July thakhan buaina an nei lian le dewa inkana athlenga bordara forward post ami vevete inkapin mi som paruklai thi an omani Al Jazeera hian anron tarlang hengea anin dole mai hangem tin a hlau thonom thu an puanga anrin lok angein tuna hian inkana athleng tamek ani Armenia lam hian obzui zel tumin ven himna an thoka Azerbaijan hian anram ani anga laklet tumin an thok riplebok ani heng ram pani boina hian Russia anghong teltlat mai Turkey le Russia inkar boruak adi chazui ngala Mediterranean Sea Turkey boina po Russia hian athlop zui tolo mai thaini in tarlan ani achan pakhat chu Turkey President Tayyip Erdogan hian Azerbaijan hi hathlopa masang atang toin inkung kaina thratak anlo nei to wang ania khovel pum chu Azerbaijan thlopa ke pen chuak turin Turkish President hian asom na chu media lama asoi nge ani chutiang khop chuan Turkey hian tranma se ale lama hian hmanglai atang toa Russia hian aram bung khat angmaya an athen om Armenia athlop thu apuang veboka mase sipai chakna manga in dona chokchuak lo turin bengdai atum mek ni in antar langa Azerbaijan po hi atul chuan avaudeu mai thainin antar lang ani ti chuan Turkey le Russia in thian thatna soi nginin awm pha tamek ani inka haina puang hal turin Russia hian ahriat tir vevea in biak na manga chingfel turin andu ani UN Secretary General Antonio Point in kan chu topsan hal turin UN in aduani ti apuang boka French President Macron point anin kan chu omjanai lowa mitam tak thina thlen tu ani don wangin topsan turin angen boka United States President Donald Trump chuan tharum thona omlovin muanom takin inbiakna kalpui thoi turin adu ti apuang bok Armenian Defense Ministry thuchua a antarlan dan chuan tun Sunday kalta September ni somni pasari nimin jinglam khan heram lakrana obbetum Azerbaijan army ten kongpuya ronlutin civil mi sompariat anthata army laulut te hian mi zachuang no pangle maichia an hliambok ani Azerbaijan lamchuan Armenian army te he boina wanga ronthon luten hetiang tho hian an khuale tui an that ve tho ani antia
ti chuan nimina thil thleng awang hian tuna hian tank le armor vehicle te army tam tak nen helai region a hian an thon lut ve ve a an inkap mek nin Al Jazeera hian an tar lang ani khovel ramro puiten in beng dai ve ve tur le in biak na dokan kil tura an ngen lain Turkey chuan sipai chakna manga international force manga Armenia dauron arot ngot mai chu ania Armenia le Azerbaijan tehi line of control a anin ti buai fawa buaina lian thamlutuk loin azuzi le mai thina tuntuma hian civil mi baka sipai an chan ve ve nual to a anin kana hi an top sanangem khovel super power ramten an ngen na hian omzia hanai donem ti ero chu mumang theihngil hredeu viai voice angvelin rindan kan lo sep thei chawin harin omani voin lama anin kana hian Reuters chuan army som panga thi anom belto niin antar langa hei hi chanchin buat sailai thlenga kan hriat man chin ani India le China boina lama lolut ve thungila voin chama September ni somni pariat dar som pakhat le minute som thum khan the Indian Express chuan India chu China do turin ain buat sai mek zel ani ti anron tar langa in biak na tam tak om to ma se line of actual control dung tuana engma thillom omlam athleng lawa thasik chunga ta na in buat sai na kalpui mek ania Indian troops tam tak LSC a hian thonlu belzel ani news site trend khata le YouTube lama te India army tan silai an nei thalawa anin dailo na sabok nia tarlan om nuala mase June thale July thachung khan Germany siam silai thra tam tak thonlu ania army te hian silai thra le jang khai jok tlangram chengchia po man theitur an humna harai to hleni in tarlan ani hetianga Indian army adabel mek zelawang hian China lam chuan India hian min chawa min zuam ani ti atilanga abeisai ain China power hi asanjia kan hriat tir thuai mai thaitin an soi ve bok mase anin ka chuan sipai kan chan hnem dun leanga hrilenga wanga muntina kan boi mek lai hian sumle bai din hun na satakin atlan hiam dona mase chung machon tur chuan India hi ain pei thokhat niin tarlan ania alam tang te po anin ral ring hle rangbok ani India hian army athon lu le ralthuam athon lu hi ahma zong ain atipung chhozel niin the Indian Express hian antar lang ani Indian Air Force te hian enge ladaka hian unroll nidon ti zona chu Defense Ministry lam chuan ground na army tele ralthuam dangte antran puidon ani tin anchanga ground support thataka pethai turin tuna hian ladak khowot noile tlangrama exercise an lana sahle ani ti antar lang bok khasik boruak intran mek chunga hian India hian China hi voi tam tak achowzia alantir towa mase China hian chet an tho tak tak ngam ri lo niin tarlan ani boka Indian Air Force te chuan military lam thiar kwal zung thaina turin military transport aircraft C-70 Globemaster te IL-76 tele AN-32 te tam tak an chhoblu bel niin an soya mase an mai lova englai point exercise an nei rang niin tarlan ania indona achhu thuta rang taka ralthuam le sipai an thiar kwal zung dan tur zirin ladak chevela an chena sahle ani heibaka hian test an nei mek C-130 Super Hercules po afit tok chuan India hian chhoblu beltumin ma alamek niin antar lang boka hengbaka hian chopper Mi-17 te chital light helicopter le Chinook heavy lift helicopter te po thonlu anlo ni to bok fighter aircraft te po tlangkara anthoka China laka hian anin hrosana sahlea IAF hian dogfight in nei chiltaka fighter in beina thleng thei tura an bei se wangin chutianga tan chuan an thadon MT enchinin van boruaka exercise an nei na sahle bok hetianga India achet vak chan hi engdang vak niin alang lawa in biak na zongjong in omzia anei lawa wang niin ahriata Indian Defense Minister Rajnath Singh chuan China hian line of actual controller dan engma azalwa dan bo chia chet lakhi ahrelo wangin
kan ram veng him tur hian India hian engang che in nge tran kan kho thei ti hi an hrelo ani China People Liberation Army telaka hian zangai na tam tak kan lan tir towa mi an do thei viau hian an chaklo ti na ani lawa inrem na an du wang hian an tlom ti na ani heklo atia India military lam thuam chakna tur thuthar atlang zar ngal bok ani hetianga India le China inkar boruakin ziom lam apan thei meulo awang hian India chuan China hian thlasik chunga China in nu do atum lo chuan nipui alo her chuale huna na takin chet an ron tho rin ania hai wang hian India lampo hian line of actual control pumpuya in buat saina thatak anaya leilam sipaitele air force lamte baka in dolong lamthlangin India hian abuat saina salaya China nena buaina anei tirphat khan line of actual control a hian army te silai thale indona munle muna man mai turchi tamtak da anilowa mase tuna chuan Indian Army Forward Post a hom zongjong baka atulna pianga heng silai thate hi India hian ha pelu treu towa athon lu belzelbok The Economic Times chuan Ladakh region a hian zanlama chuan -10 degree centigrade velin avot towa hete chung hian China lampo hian in nu dona lama in military anlaron dabel vemek zel aniti antarlang hetianga India le China buaina kara hian Jammu and Kashmir lama Pakistan firfiak polte anron chedeu ranga nizan khan CRPF le army te baka Jammu and Kashmir police te Pakistan atanga lowlut firfiak polte hian an kapchiam maya granite bomb nen an beya mase Indian Army lam hi Thil le hliam report aom lawa firfiak pol lampo hi thi anom lo ni in alanga anin kalai hian tolbo le in an bibo zui ngala an nu hi chuimek zel ani ole tuntumatan chuan dutok le don photila video hi khonga in minlo share darsak turle channel hi la subscribe lo tet khan subscribe ti in ziana button kha minlo click sak thau turin kangen chau ani e